Nekoč si priznal, si izrekel, da si že kot najstnik sanjal, da hočeš biti najboljši strip avtor na svetu. Zdaj, ko si to dosegel, kaj ti še preostane? Nisam još. Nisam nikad bio na tržištu koje je najveće na svijetu, to je japansko. I to mi je najveća želja. Ako to napravim, onda ću biti najveći. To je sve? Torej moramo še počakati, da je... Pa ne, to znači da još uvijek radim na tome, ne? Da nisam ispunio svoj san. Kaj hoću reći, da čovjek mora imati dovoljno veliki san. Ne? Ako ga ispuni jako rano, onda se ostatak življenja i nema baš puno smisla. Znači mora biti dovoljno velik, tako da čak i kad ne ispunite san, bar na smrtnoj postelji, znate da ste živjeli za veliku stvar. Eto, to je otprilike to. Dobro. Ok, če gremo mogoče z začetka, iz časa Novega kvadrata. Kako je sploh prišlo do tega, da se je skupina ambicioznih mladeničev, risarjev, da ste se združili, delali potem, a ste imeli kakšen manifest, a ste imeli kakšno način, kaj s tem, delovanja? Pa to je, ništa nije slučajno. I tako se desilo da nas ima čak, mislim da taj nukleus grupe, bila nas je čak 3 iz Kvadrata na grafičkoj klasi, na istoj godini. Ilić, Mesić i ja. Pa je tu bio i Zimonić na godini više, a Mirko je zapravo bio amalgam. On je prikupio sve ljude i otprilike objasnio da bi trebali osnovati grupu i da zajedno grunemo na tržište. I to je u onom momentu bila odlična ideja, jer mi smo bili željni uspjeha, bili smo mladi, bili smo zgodni i najedanput su nas mediji posvojili. Bili smo u televiziji, po novinama, svagdje, plus toga smo i puno radili. Tako da smo napravili nekakav boom u toku samo godinu dana. Nakon 3 godine smo se raspali jer smo zapravo bili previše individualisti unutar te grupe da bi mogli opstati dugo vremena. Ali je bilo dobro dok je trajalo i mi ne bi postojali niti bi mogli objaviti ništa da nismo imali zaleđe, a to su ondašnji mladi političari koji su htjeli preuzeti vlast u tom momentu, a to su nekadašnji predsjednik Hrvatskog SDP-a Ivica Račan, koji je u ono doba 70-ih bio predsjednik Saveza omladine Hrvatske. I on je bio lik koji recimo volio stripove i kako god sranje smo mi napravili, on je uvijek bio kao backup. Štitio nam je leđa i rekao, dečki, samo vi radite i ništa vam se neće desiti. I tako je bilo. I mislim, to znači da ta grupa ne bi postojala da se nisu stekle okolnosti, društveno-političke, ekonomske, bla, bla, bla. I mislim da se ta situacija neće više nikad ponoviti i meni je užasno drago da sam u tom momentu bio na pravom mjestu. Meni Novi kvadrat liči na neki star rock band kot Rolling Stones, ne? Ker je zdaj trend, da se ti bendi spet sestavljajo, te starčke, in delajo te neke... Rolling Stonesi se nikad nisu ni raspali. Naprimer, ampak te neke druge, ne? Led Zeppelin, karkoli. Skratka, pričakujejo se zdaj od vas, da bi se spet mogoče dobili in odigrali neki poslovilni koncert, ali kaj takega? Ne, to nema smisla. Ne treba se vraćati natrag. Naša grupa je poslužila svrhi. 3 godine je trajala i toliko je taman trebalo da svaki od nas posebno stekne reputaciju i da može sam dobivati poslove i zarađivati novac od toga. Bio to dizajn, strip, ilustracije i tako dalje. Ponovo nije to isto što je muzika ipak, ali mislim da ne bi bilo smisla da se sad mi okupljamo opet i pod istim imenom Novi kvadrat radimo neke stvari. Naročito zbog toga što kad se već spomenuo Rolling Stones ili Zeppeline, u tim bendovima postoji najviše 1 ili 2 jake ličnosti koje vode kompletnu igru. Ostali dijelovi benda su kao najamni radnici, rade svoj posao. U Novom kvadratu je baš bio slučaj da bilo nas je 8 i svi smo bili baš izraziti individualisti, egomanijaci doslovno.
i to ne bi ni opstalo duže, ne bi bilo šanse. Tako da je on ispunio svoju svrhu. Te 3 godine su bile dosta. Dva največja, nam rekel egomanijaka, ampak alfa samca, ti pa Mirko Ilić sta pa ostala skupaj, ne, potem. Potem, ko se je razpadla skupina, sta ostala skupaj, sta osnovala studio Sporo loše izkupo. Z imenom, ki zdaj vemo končno, kaj pomeni. In sta delala kar nekaj let skupaj. Ne. Se pravi, on ti je napisal scenarije za tvoj album Kratki zgodb Metro, mogoče bomo pa si malo pogledali ilustracije. In torej, imela sta skupaj ilustracije v startu, se spomnim, delala sta oblikovanje za nosilce zvoka, takrat je bil ta povezava z glasbo pa stripom veliko bližja, v tem času pa tudi glasba je bila bolj resna, ne, bolj resna sporočila je imela, ne, danes je glasba pač zvočna kulisa, ne, praktično težko, potrošna roba, ne, težko rečeš, da je to nekaj tako pomembnega. Mi smo pa glasbo res jemali tako, kot nekaj zelo pomembnega, vsaj meni, ne, in tudi tvoj naslednji korak je bil v to, da si šel, oziroma vmes si to že počel, da si ilustriral glasbena besedila teh glasbenih bendov. Ja. Torej, Ilić, Kordi. Ali vidiš, to opet nije dugo trajalo. Taj studio je trajao samo možda 2-3 godine opet. To dosta. Jer opet taj sukob dva jaka individualca, ja sam u neko doba izašao iz tog studija, onda je Mirko nastavio raditi sa fotografima. Jer jednostavno bilo je tu previše energije, kak se to kaže, ovi muški, testosteroni, kao alfa mužjaci se fajtaju. I to je dobro neko vrijeme, ali isto tako, ne može trajati za uvijek. Ono što je najbolje da smo Mirko i ja ostali dobri prijatelji dan danas, nakon tih 40 godina. I ono što je vrlo bitno je da svaki od nas ima svoj segment na kojem danas radi, na kojem je postigao uspjeh. Kod Mirka je to ilustracija i dizajn, kod mene je to više strip i mislim da je to dobro. Tako da se ne poklapamo i da se profesionalno ne srećemo u životu, mislim da je to u redu. Ja sam na neki način čak i svjesno kao mlađi i kao pokorni ili pitomiji, recimo ono doba, svjesno išao na stranu stripa umjesto više dizajna i ilustracije. A Mirko je vjerojatno opet malo više svjesno otišao u dizajn. Tako da smo našli kao neki balans i svaki radi svoj posao najbolje što može i jednostavno se ne sudaramo, ne poklapamo se. Mislim da je to odlično. Nekak smo uvijek bili kao nekakav žestoki brak. Bilo je tu svega i svačega i ekscesa i onda mirenja ali jednostavno u braku u kojem se oba partnera tako žestoka, to nikad ne traje dugo. Ali je bilo dobro dok je trajalo. To je kot iz filmov westerna o dveh močnih individualcih, ali nekaj, ne morata biti ne skupaj in ne narazen. Ja. Ok, a ko je šel on v Ameriko, ali si ti razmišljal, da bi šel tudi za njim, ker si že začel z nekimi mednarodnimi uspehi? Pa Mirko je mene zvao, to je bilo 85. Ali ja sam tad bio jako zaljubljen u moju buduću prvu ženu. Pa sam mu rekao da mi se ne da ići u Ameriku. Onda on rekao, ok, i otišao sam. I nije mi žao. Ja sam kasnije živio u Sjevernoj Americi, od 1997. do 2006. I nije mi se dopalo. To je jedan svijet koji je previše brutalan i gadan za moj ukus. Da sam možda otišao kao jako mali, možda bi mi se dopalo, ali s druge strane dobro iskustvo, jer čovjek tamo na licu mjesta nauči kako funkcionira taj sistem. Ja ga zovem izvor zla, jer je ta brutalni kapitalizam i ekonomija i sve što se oko toga kreće i taj svjetski ekspansionizam i tako dalje, sve krenuli iz Amerike. I drugo je otići tamo kao turista, a drugo je živjeti tamo neko vrijeme. I meni je to iskustvo vrlo dragocjeno da bih danas, živeći u Hrvatskoj, na neki način znao šta me čeka u budućnosti, jer ni Sloveniju, ni Hrvatsku, ni Srbiju, ni Bosnu ne čekaju nekakva svjetla budućnost. Mislim da će nam biti
još malo gore prije nego što postane bolje. Ali mislim sve to dolazi iz Amerike, to je najveći problem i koja je previše velika da bi bilo tko imao utjecaja na promjenu njene politike, koja je oduvijek da zadnjih 100 godina vrlo ekspanzionistička i vrlo gruba prema malima naročito, to je veliki problem. A nam lahko kaj poveš še o teh glasbenih stripih po punk in post-punk novovalnih skupin iz začetka 80-ih? Da, lijepa stvar tih godina je bila da se cijela scena, bila to muzika ili strip ili literatura ili teatar, na neki način su se poklopile. Paradoksalno je to da onih godina, to su kasne 70. rane 80. kad nije bilo kompjutera, interneta, bla 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 bla, da je na neki način među generacijom bila veća komunikacija i protok informacije nego danas. Imali smo svoja neka mjesta u gradu, neke kafiće, klubove gdje smo se svi družili i zapravo se cijela generacija poznavala. I strip crtači, i muzičari, i arhitekti, i novinari, fotografi, baletani, sve to se družilo i međusobno funkcioniralo. Tako da ako si htio naći posao, ako si se htio zaljubiti, ako si htio, preći iz jedne izdavačke kuće u drugu, uvijek si to mogao obaviti tamo u tom nekom kafiću ili u nekom klubu, zato što si poznavao ljude, ne? I to je sve se obavljalo, velim, bez interneta, bez kompjutera, bez Facebooka i na neki način nije uopće čudo da u momentu kad su najveći tadašnji novovalni bendovi kao Charlo Akrobata ili u Škripcu, Električni orgazam, kad su oni stvarali pjesme, vrlo brzo sam ja recimo napravio ili recimo jeste li vidjeli Djevojčice od buldožera i tako dalje. Vrlo brzo se desilo da sam ja napravio stripove po tom jer mi na neki način bilo normalno, jer je zapravo to radila muzički moja generacija, isto ono što sam ja osjećao u stripu, tako da je pretakanje muzike u strip bilo sasvim nešto logično i normalno u onom momentu. Tako da je cijela scena koja se zvala tada Novi val scena na neki način disala na jedan te isti način jer smo se svi poznavali, družili, cijela jedna generacija je bila zapravo stvarno i bez pretjerivanja zajedno, to je vrlo bitno. Danas to više nije tako, ljudi se jednostavno ne druže se virtualno naravno, ali mislim da preko Fejsa ili ne znam, ali nije to isto što i druženje i razmjenjivanje informacije i iskustava uživo, u direktnom razgovoru. I mislim da opet da smo mi imali na neki način bolju sreću da nam se to desilo nego preko Facebooka. To su bili povezani Zagreb, Beograd, da, bila je jedna transverzala, da, od Ljubljane skroz do Skoplja su se ljudi družili, putovali i razmjenjivali muziku, iskustva, umjetnost, gostovanja su bila. Velika muzička gostovanja bendova, pozdravi iz Zagreba u Beogradu, pa pozdravi iz Beograda u Zagrebu, pa Bum festivali u Ljubljani, koji se kasnije selili sve do Novog Sada i tako dalje. In v manj kot 10 letih se je vse skupaj čudovito razpadlo. Je, a nije trebalo, ne? Nije. Zoki i ja smo pripadnici generacije kad smo živjeli u jednoj istoj državi zapravo. I to je danas malo čudno kad smo se svi odvojili, kad svaki smo, postali smo još manji i svi kopamo svoje rovove i čučimo u njima i umjesto da radimo zapravo suprotno. Ali moj recimo strateški plan za ozdravljenje čitave regije je zapravo da se sve mediteranske zemlje potpuno odvoji i naprave neku svoju federaciju. Kapiraš, Španjolci, Francuzi, Portugalci, Talijani, Slovenci, Hrvati, zato što sjevernjaci koji imaju najviše love, tak i tak dolaze svaki put na more i ostavljaju svoje eure dole, onda se opet vrate, ne? Da ih opelješimo. Ne, ali to je očito, ne? Zemlje koje imaju najveće krize danas su, naravno, Španjolska, Portugal, Italija, Grčka, jel? Zemlje koje na drugi način žive jer su, kak se kaže, južnjaci
južnjaci rade da bi živjeli, a sjevernjaci žive da bi radili. Ne? I to je ta, i ne može ista ekonomija funkcionirati u Švedskoj i u Grčkoj, ili ne može ista valuta koja se jednako vrijedno biti u Švedskoj i Grčkoj. Ali to je tak. Mislim da će se nekim logičnim i razvojem možda čak i to desiti. Jer se ispostavilo da Europska unija jednostavno ne štima. Ja jako često putujem zbog posla i u Francusku, i Holandiju, i Španjolsku, kaj ja znam, po Njemačkoj, i ne funkcionira, raspada se po šavovima. Ljudi postaju sve siromašniji, zato što su ogromni porezi, recimo, ne znam da li to znate, ne znam kako je u Sloveniji. U Francuskoj, recimo, i Holandiji, naročito u Francuskoj, recimo, prije Sarkozija, danas je malo manje, ali nekad je bilo, na primjer, vi ostavite svoj djeci kuću, ako vaša kćer ili sin hoće preuzeti kuću kao nasljedstvo, mora državi platiti 70% vrijednosti kuće kao porez. Pošto ljudi nemaju taj novac, oni su prisiljeni da prodaju nekretninu i tako kompletna Europa zapravo polako ostaje bez svog bazičnog sigurnosti, a to je zemlja, stan, nekretnina. Jel? A ko kupuje? Naravno, Rusi, Kinezi i Amerikanci. Tako da, i sad recimo imate scenu da je u Parizu kvadrat prostora stambenog, čak i nije neki super kvart, košta 20.000 eura zbog velikog interesa, a 20.000 eura je godišnja plaća prosječna recimo u Francuskoj. Ne? Tako da dolazi ogromna kolizija zapravo tog velikog novca i zbog kojeg se zapravo stvara ogromna skupina sve siromašniji. Mislim, više ni u Njemačkoj, ni u Francuskoj, šta ja znam, u Holandiji, ne možete upreti prstom i reći ovo je srednja klasa. Nema, to se raspada. Tako da, mislim da je Mediteranska unija dobra stvar. Dobro. Nek nam ostave svoje pare i nek se vrate gore, ni kao fiju, to je u redu. Samo upajmo da bo brez vojne to šlo, ne? Pa moguće je bez vojne. Veš kako su se recimo raspala Češka i Slovačka? Kulturno. Čisti dogovor, pa da. Da se vrnem k tem stripom po novovalovskih pesmih. Seveda Igor ni samo ilustriral te pesmi, ampak je vedno dodal še neki presežek, še neko svojo idejo, neke više vrednosti, ki se je mogoče skrival v besedilu, ampak ni bil viden na prvi pogled, ali pa neko tako dramatično finto preskok naredil, tako da ni samo, Igor je skromen, pa noče tega povedati, torej ni šlo samo za ilustriranje pesmi, ampak si jih na novo si jih sestavil in ustvaril praktično novo vrednost. Rad imaš film, rad imaš glasbo. Kako lahko rišeš stripe brez zvoka in brez giba? Uvijek slušam glazbu kad rišem. To radim već skoro 40 godina i na neki način mi je potrebno kao voda ili zrak. Lakše podnosim, ja naime crtam 10 do 12 sati dnevno, bez vikenda, bez praznika, jer to volim još uvijek, a imam i velike materijalne zahtjeve, pa radim puno. Ali lakše se sve to podnosi 10 sati dnevno za radnim stolom ako imaš neki mentalni odušak, a to je muzika. Kad se mentalno više prebaciš na muziku, puno lakše pada ovaj fizički dio posla koji je zapravo jako naporan. Jel? Tako da je muzika od uvijek tu, a ja to radim i zapravo i vrlo aktivno. Skupljam muziku godinama, a odnedavno sam se počeo baviti muzičkom produkcijom. Tako da ja sam naime kad sam bio klinac, mali punker, sam imao i bendovi i svirao sam, čak i poluprofesionalno. I to sam prestao negdje početkom 80-ih, međutim sam se do dan danas nastavio kao aktivni konzument baviti skupljanjem glazbe i aktivnim slušanjem. I onda sam htio na neki način višak svoje zarade, a zarađujem dosta dobro, umjesto da ga ostavljam kriminalcima na vlasti, ja sam odlučio da ga pretočim u umjetnost. Tako da produciram bendove, mlade ili ne mlade, nego oni koji imaju recimo dobre ideje i tako dalje. Ili šta ja znam, kupujem umjetnička djela
mladih talentiranih umjetnika koji su odlični, ali recimo se nisu probili i onda imaju problema sa egzistencijom i tako dalje. Mislim da je to dobar način da se usmjeri novac umjesto na poreze. Ne? Ali dobro, svako ima svoj ukus. Tako da je glazba je uvijek tu i vjerojatno će i biti. Još dan danas me neki puta uhvati želja da napravim ponovo band. Ali nažalost nemam vremena za to. Jer svirati na stage-u je jedno prekrasno iskustvo. Naročito ako svirate dobro, pa kad svirate za veliku gomilu, recimo 2-3 tisuće ljudi, vaša dobra energija vam se vrati 1000 puta više. I to se onak nahrani kao nekakav opaki adrenalinska droga. Zato mene ne čudi, recimo, da ovi stari bendovi kao Rolling Stones još dan danas jako vole nastupati na stage-u. Jer ja znam, znači oni to više ne rade zbog novca, to je ta energija i taj prekrasan feedback koji dobivate od publike. To je ono zbog čega se isplati živjeti i raditi takvu vrstu umjetnosti. Film v tvojih stripih, kako je vplival film na tvoje ustvarjanje, pa film kot tak. To je nekako logično. Ti si zdaj filmofil, rad gledaš filme, zbiraš ih. Ja sam imao sreće da sam kao mali gledao filmove, od uvijek je opet ili televizija ili kino je bilo tu. I sjećam se da sam bio frapiran, imao sam možda 9-10 godina, kad su prvi put u tadašnjoj Jugoslaviji igrali filmovi poput Once Upon a Time on the West od Sergea Leonea ili Wild Bunch od Sama Peckinpaha, Divlja horda, jel? To su recimo filmovi, i još neki sad da ne nabrajam do beskraja, tipa Odiseja u svemiru od Kubricka. To su filmovi koji su, u Hrvatskoj kažemo, drže vodu. Hoću reći, toliko su dobro napravljeni u smislu montaže, storytellinga, pričanja priče, odabira karaktera, rada sa kamerom, da oni su recimo na mene u crtanju stripa ostavili nekakav trajni utisak i bili su mi ono kao nekakva škola zapravo storytellinga, scenarija, montaže i tako dalje. Od kad sam te filmove gledao kao klinac, oni su bili prekretnica. Od tad uvijek filmove gledam na taj način. Nikad kao čistu zabavu, nego i zapravo nastojim i analizirati kako su montažeri odradili posao, kako je napravljen zvuk, da li se glumci kreću pravilno kako treba, na logičan način i tako dalje. I sve što mi se dopadne i što mislim da je dobro rješenje, mogu iskoristiti u stripu. Mislim, bez da plagiram, nego ja to napravim na svoj način, ali tako da čovjek mora biti uvijek otvoren prema ostalim medijima, jer oni zapravo mogu služiti kao ogromna inspiracija. Mislim, jedna od mojih inspiracija recimo su, naročito u ranoj fazi stripova, stari renesansni ili barokni majstori, kao što su, Ticijan ili Bruegel. I sve to, ono što ja radim je zapravo asimilacija, amalgam svega što sam ja vidio, čitao, slušao u životu. To je normalno. To je to. V tvojih stripih nimaš nobenega stalnega junaka, kot je na primer Zagor? Pa i ne volim, to je dosadno. Ampak še zmeraj imaš pa določene tipe, ki se ponavljajo na različne načine. Ja. Mogoče najbolj pade v oči tip mlade deklice, ki je deloma še otrok, deloma je pa že, kako bi rekel, zajadrala v odraslost. In se pravi, se nahaja na neki prekretnici. In o takih deklicah si govoril, in to zelo doživeto in mogoče zelo tudi pretresljivo, v stripih Ona se budi, pa jeste li videli Devojčice, seveda, pa Zvezda naprašena v tem flashbacku, pa tudi tisto deklica, tista renesančna, ki ima tisto kitko okoli glave iz stripa Zid, pa tudi precej žensk imaš junake. Zdi se, kot da bolj razumeš ženske kot moške, kar se mi zdi kot alfa samc malo čudno. Pa ja kažem za sebe da sam erotoman i volim mlade cure, to je okej.
Netko voli mlade dečke, ja volim mlade cure. Mislim da djevojke u tom prelaznom razdoblju iz djevojčice u ženu ima nešto specijalno lijepo i erotski u tome, eto ja to volim. Jednostavno to. I mislim da ih poznajem, da. Ja sam cijeli život okružen ženama na neki način, pošto je moj otac bio manje više odsutan i nismo baš imali neki kontakt, ali sam imao sestru i mamu koje su, mama, to sam već napomenuo prije, je bila odličan crtač i ona me učila prve crteže od konja do pilića ili ne znam čega. A evo sad imam 3 kćeri koje su prekrasne. Mislim da poznam žene prilično i da čak to kažu žene koje čitaju moje ženske karaktere da je to pogođeno, da je to dobro. Yeah. Kao njihova psiha i uopće ponašanje, body language i tako dalje. Eto. Zadnjič sem bral, da večina moških ustvarjalcev, striparjev, filmarjev, ne, da nima nikoli v svom opusu sceno, kjer dve ženske govorita med sabo. Ne? Uvek je ženska z moškim ali kaj takega, ne? Ja. Ali pa dva moška ali več moških. Ne? A imaš ti kakšen prizor, jaz se ne spomnim, da bi dve ženske imele dialog? Recimo. Imam, da. Imaš? Recimo u Tajnoj istoriji. Aha. Pa i u Djevojčicama isto. Točno. Okay. Ima još toga. Še nisem... Ja volim kad se cure maze, to je okej. Ja, smo videli, da imaš rad določen tip ženski odskače od teh manekenskih mir in videza, ki nam narekuje sodobna konzumentska kultura in to lepo zgleda. V Beogradu si spoznal scenarista Nenada Mikalačkega Džanga in po njegovih scenarijih si naredil kar nekaj takih zanimivih stripov. Najzanimivejša je Jesen, kjer je glavni junak Toulouse-Lautrec in pa neko japonsko dekle, ki nastopa v cirkusu. Django je zanimiv zato, ker zna spajati, oziroma že zgodaj, v 80-ih, je znal spajati to, kar je danes trend, različne žanre, različna obdobja, različne stanja duha, zavesti ali kaj. In zna spajati na en tak zelo originalen način v ene take nenavadne zgodbe, ki ne veš, kam bo jo pripeljal. In na koncu, kakor bi rekel, ti se izide, drži vodo in je zelo dober. Torej, imela sta eno obdobje, vrhunce mi zdi se kakor Jesen, imela sta eno obdobje, ker sta intenzivno sodelovala, zdaj bi pa od tebe malo slišal o tem obdobju in o teh stripih. Django razdoblje. Ja. To je mene privuklo u ono doba, to je recimo 84. 5. već, kad sam upoznao Djanga, da je on čovjek čija inteligencija funkcionira na fantastičan način. I to što je Zoran rekao, to vrlo čudno spajanje raznih žanrova je nešto što ja do tog momenta nisam nikad pročitao niti vidio i zato me je privukao. A istovremeno to bilo ispričano na takav način da sam rekao, pa to bi ja jako rado napisao i nacrtao kad bi znao pisati. Ne? I onda smo mi postali vrlo spontano, vrlo brzo smo postali tim i imali smo jednu fazu rada koja nije trajala dugo. Od recimo 86. do 90. Znači nepune 4 godine. Za to vrijeme smo uspjeli napraviti gomilu stripova i zapravo smo imali veliku sreću. Jer u ono doba ti miksani žanrovi gdje imaš i avanturu i fantasy i ljubavnu priču i bla bla bla, to u ono doba jednostavno nije išlo. Tražile su se čiste žanrovske priče. Ili samo krimić, ili samo ratna priča, ili samo fantasy. Nije bilo moguće da ti blendaš sve što god hoćeš unutra. Da se pa to trend? Sada je to trend zadnjih recimo 10 godina. Prije 25 godina je bilo nemoguće. Ali smo s tim stripom Jeseni i Toulouse-Lautrecom imali veliku sreću da smo u Francuskoj natrčali na možda zadnjeg velikog urednika koji se zvao Guy Vidal, koji nam je odmah otkupio taj strip
u ono doba jako dobar novac i zapravo nam je dao veliki polet da radimo još i da nastavimo čitav taj serijal. I vidiš, simptomatično je već kad smo predali materijale za drugi album koji se zvao Zima, tad su već bili došli neki novi mladi dečki tek sa fakulteta, financijaši. Givi Dali otišao u penziju u roku tog godinu dana. On je na neki način preko tog našeg stripa ostavio neku fondaciju iza sebe. Međutim, kad su došli novi ljudi, oni su glatko rekli ne, to ne može. Tako da više nismo nastavili stvar, onda je već došao i rat i tako dalje i onda se nismo vidjeli preko 20 godina, sve do 2007. I onda smo se opet počeli paliti na cijeli taj serijal i odlučili da ga ponovo završimo. Ja se nadam da hoćemo, zato što je 5-godišnji doba, sam naslov govori, trebao bi se sastojati od 5 epizoda sa vrlo čudnim pričama. Ono što je zgodno za taj period, ja sam tada bio samac, nisam bio u braku, nisam imao djece, tako da je to zadnji puta kad sam sve te stripove prvo uradio, a tek onda nudio izdavačima. Znači, iz čistog gušta i čiste ljubave, bez ikakve ideje da ću zaraditi novac od toga. Danas je to naravno malo teže, pošto imam veliku familiju, to sve treba hraniti, plaćati alimentaciju, račune, ovo, ali to razdoblje mi se jako sviđa, koje je trajalo vrlo kratko, te 3-4 godine, koje su bile ispunjene zapravo velikim radom iz velike ljubavi, ne iz potrebe ili želje za zaradom, nego baš velika ljubav prema stripu. I od Džanga sam jako puno naučio u vezi mojeg načina pričanja priče, zato što je on izuzetno, osim što je dobar pisac i crtač, on je vrlo analitičan i vrlo precizan čovjek. Tako da smo mi naše takozvane layoute, skice za svaku stranu stripa radili bezbroj puta, bezbroj varijanti, da li ovo bolje, ovo ono, iz kojeg kuta da lik uđe u kadar, iz kojeg da izađe. Danas to više ne radim, radim to manje više spontano danas, ali u ono doba, možda baš zato što smo turbo proučavali sve detalje, sitnice, načine i razloge i uzroke svega, mislim da je to moja zapravo bila najveća škola i najveći pomak u mom sazrijevanju u radu na stripu. Tako da te godine i te stripove iz tog razdoblja, a to su Jesen, Tumbleweed, Zid i još neki kratki stripovi, smatram da dan danas su negdje na vrhu onoga što sam ja ostvario do sada. Se strinjam s tem, da marsikaj še paše tukaj. Tole je eden, Korday plus Django podpis 88, to je prva stran tega stripa Jesen. V bistvu je tak zen strip, ki se začne zelo počasi, z nekimi samuraji, oziroma listje na vodi, atmosfera in potem pride bomo pozneje videli, pride do neke akcije. Ja, strip je zapravo o maloj ženi patuljici samurajki koja je zaposlena u francuskom cirkusu u Parizu u doba kad i Toulouse-Lautrec koji isto patuljak djeluje u Parizu i onda se njih dvoje kao sretnu, to kao jedna velika potencijalna ljubav. No, to je recimo tako da ovo što se pojavlja, to su njeni snovi, ona je kao veliki samuraj koji gleda neke planine, gleda listje u vodi, listje se svetlika. Naprej, prosim. Ovo što smo radili je zgodan primjer, jer smo puno prije nego što smo uopće znali za japanski strip, takozvanu mangu, sami profurali na neki način fini protok vremena, ono što je recimo karakteristično za mangu, da to vrijeme se jako osjeća. Ovdje smo ga, nije koincidencija, nego se radi o tim kao japanskom ratniku, pokušali smo ono što je bitno i u japanskoj kulturi, taj osjećaj zena, protoka vremena i ništavila. Mi smo to nekak spontano napravili u ovom stripu i mislim da je jako uspješno. Skratka, zelo pogumen, koražen in lepo narejen strip za tiste čase, se mi zdi. Hvala, šef. Potem je prišla ta nesrečna vojna, to bomo malo preskočili, težave v vojni, pač težave... Vsaka vojna je nesrečna. Skratka, ti si se v Grožnjanu si imel potem šolo stripa in kmalu potem
po koncu vojne si šel z družino v Kanado. 97. Ja. Tukaj si izkusil kako bi rekel, delal si večinoma za ameriške založnike, ne? Aha. Tukaj si izkusil ta ameriški način praktičen, ker vse bazira na denarju. Kljub temu, da si imel zelo dobre uspehe, ne, da si delal te relativno komercialne seriale, Tarzana, Zvezdne vojne, Ja. X-Men, Batman, ja. Skoraj sve, Captain America, Ja. Spider-Woman. Pozneje bomo videli nekaj naslovnic, ne, v te tipično paradne ameriške žanre je uspel dati kljub vsemu nekaj evropskega, ne, ta en evropski štimung, šmir, kjer ni vse tako, ne vem, meni so ameriški stripi, te superherojske so mi dolgočasni pač. Ja sam na početku rada za Marvel bio zapravo dosta egzotičan, jer sam u tipično američki stil rada na stripu uveo ono što Amerikanci baš ne rade i ne vole. Uveo sam bogatu scenografiju, pozadinu. Amerikanci i sve nove generacije rade sve grublje. Taj američki strip gotovo potpuno izbjegavaju da rade scenografiju, pozadinu. Jer bitan im je kao taj neki scenario i uglavnom većina autora radi strip samo zato da ga možda jednog dana prebaci u filmsku industriju. Znači strip je danas u Americi samo nekakva, nije umjetnost za sebe, nego je povezan na neki način samo kao izvor koncepta, ideje, ovo, ono koje se kasnije može staviti na film. Evropsko tržište je srećom još uvijek drugačije, naročito ovo najveće, a to je francusko. Ono što mi se desilo kasnije, nakon 10 godina života u Sjevernoj Americi, kad sam počeo raditi 2005. za Francuze, da su mi Francuzi pak prigovarali da imam previše američki stil. I onda sam, i onda sam ja morao, kad sam počeo raditi ponovo albume za Francuze, kad su odbijali moj način kadriranja, pripovjedanja i tako dalje, onda sam morao elaborirati sa nekim skicama, crtežima, radio sam čitave grafikone, zašto radim ovo, zašto to ima smisla. I onda su vidjeli ovo je lud i onda su me pustili na miru. Tako da ja danas radim, znači imam nekakav svoj amalgam američkog, evropskog i japanskog stripa koji jako volim. To sam i naravno nekakav, ja to sve probavim i onda kao napravim u nekom svom stilu, ali glavni utjecaj jesu kao europsko, američko, japanski način pričanja priče. I ostavili su me na miru, naročito u momentu kad su vidjeli da publika to voli i da se to prodaje. Tako da sad više nemam problema zadnjih 7-8 godina. Ali postoje naime te nekakve škole. Francusko-belgijska, američka, japanska, španjolska, bla bla bla. Ali ja mislim da ne treba biti pripadnik nikakve škole, nego da treba raditi svoj posao najbolje što možete u datim okolnostima. I tako otprilike postupam. Tako da za mene nije bitno u kojoj zemlji radim, jer ne želim i neću biti pripadnik nikakve škole. Ono što je dobro je da me publika prihvatila svagdje i to, tako da ne moram više nikome objašnjavati zašto nešto radim. I to je okej. Opazan je evropski način, evropski princip. Ne? Da. Evo, ja sam uveo, baš sa ovom naslovnom stranom, to je bilo 2001. Prvi sam uveo u Marvel bijelu pozadinu za naslovnu stranu, mislim, zato što je grafički vrlo efektna i potpuno izlazi van kad je gledaš u knjižari, uslijed svih onih jako šarenih stvari. Ne? I onda su kasnije, do 2005. je bio veliki trend tih bijelih pozadina. To treba i zahvaliti meni. Ali dobro izgleda. U čem je bio pa problem? Evo, na Kosovu. Kosovo je to? Aha. Ta junak, Cable, ne? Da, Cable je super heroj koji se kao fajta protiv zločestih ljudi, pa onda tako u nekom momentu dolazi na Kosovo i Makedoniju i tamo rješava nekakav kosovski militantnu frakciju koja hoće uništiti svijet. A to su bilo po tujih scenarijih, ne? Da.
Ali ja sam radio zadnju knjigu, zato što je scenarista puko i onda sam ja morao završiti stvar. Komercialne uspehe si imel v Ameriki, Da. prodaja je bila velika, v čem je bil bolj problem, zakaj si prišel v konflikt? Problem je bio u tome što sam ja radio krive stripove. Ja sam sa svojim stilom koji je dosta grub, a Amerikanci bi rekli gritty, ono malo prljav i šta ja znam. Ja sam s tim stilom radio superheroje. A superheroji se zna kako bi se trebali raditi. Ne? Superheroji su prije svega, kad vidite muškarac superheroj, ima 9 ljudskih glava u tijelu, znači ima ogromne dugačke noge, potpuno su ono, kao ibermenši, jel? Ja sam radio kao normalne ljude. Znači nisam, kad su žene bile u pitanju, nisam radio barbike, nego ono, kao neke normalne osobe. I fanovi su se zapravo počeli buniti da to nije to, da je to previše grubo, da je to zločesto. I onda je u drugoj fazi i bilo još gore, jer je, kad je George W. Bush postao predsjednik, onda je u Marvel kao veliku korporaciju došao predsjednik iz njegovog tabora koji je bio republikanac, koji je onda proveo veliko čišćenje kompletne firme. On je to zvao purification. Tako da su u stripovima su onda junaci više nisu smjeli pušiti, piti, ženske nisu smjele imati premale gačice ili premale grudnjake. Meni se onda dešavalo da recimo ako moja cura ima premali grudnjak ili gačice, da kompjuterski dodaje kao crne pelene okolo, ispod kostima. To je izgledalo grozno. Onda sam se počeo buniti protiv cenzure i onda su me puknuli van. Dobio sam otkaz. Eto. A ja sam anticipirao da ću dobiti otkaz, pa sam u međuvremenu se spojio sa mojim današnjim francuskim agentom Čavom Kopeckim i onda mi je, kako sam dobio otkaz u februaru 2004. već za mjesec, dva našao posao u Delcouru gdje radim dan danas. Tako da sam, elegantno sam se izvukao sa američkog tržišta. To je bilo pitanje dana, ili bi oni meni dali otkaz ili bi ja dao otkaz. Jednostavno je, u nekom momentu je čak bila i neka mržnja. To glupo zvuči, ali svi, ja sam dolazio naime na sastanke u New York, u redakciju Marvela, svi članovi menadžmenta su bili muškarci i svi su bili za glavu niži od mene. I ja sam točno osjetio nekolicina njih da me mrzi, istog momenta kad su me vidjeli. Jel? To su te i muške stvari. Kad sam recimo došao drugi puta na sastanak, to je bilo sve 2002. Direktor financija me dočekao sjedeći na stolu, tako da bude višlji od mene kad ja sjednem na stolicu. Ne? I takve su bile čudne stvari. Zvuči glupo, ali to se dešava, to se zove korporativna kultura. Tle se mi zdi... Ok, dokončaj. Reci. Ovdje se mi zdi, da se norca delaš iz tega. Ovo nisam je radio. A nisi delal? Ne. Pardon. A ovdje su jim podvalijo... Malo socirealizma, da. A šta je sa serijalom Danas Bulba? Nažalost. Drugi album se jako slabo prodao i onda su ga ukinuli. Trebalo je biti 4 albuma, tako da smo mi stali na pola i jako mi je žao, jer sam jako volio taj strip. Pošto sam ko mali obožavao taj roman, Taras Bulba, sa kozacima, to su kao neki ruski indijanci, ne? I odlična je priča, esencijalno je priča o starom čovjeku kojemu je jako dosadno i zbog te svoje dosade zapravo provocira čitav rat, a posljedica je to da ubije svoja oba dva sina, jel? Na neki način. To je velika tragedija. Gotovo šekspirijanskih razmjera. I kad su ga ukinuli nakon drugog albuma, baš mi je bilo jako žao. Mislim da se više nikad neće nastaviti. Meni je všeč, ker je Taras Bulba bil, za razliko od filma, ne, ker je bil Yul Brynner pa Vitak, ne, je bil res tako korpulenten, večji od života. Veliki, da, crvenu licu, da. Da si ga takega naredil, da si ga iščil. Pa Yul Brynner je Hollywood, ne.
Ja kad sam gledao tu verziju Tarasa Budbe sa Yul Brynnerom i Tony Curtisom, ja sam se valjao od smijeha. Mislim, baš je glup je film, smiješan je. Ja. I stalno nešto, neko vrijeme, stalno pjevaju nešto, hopa, hopa. Ali ima ruska nova verzija iz 2011. ja mislim. Je v redu? A nije tako loša. Tale strip Texas Kid po scenariju oziroma po zgodbi Darka Macona je plod čiste ljubezni. Prej si rekel, da ne moreš več delati tako. Kako ne moreš? Le kakšen strip? Kakšen dolg strip, sicer ga še nisi končal, ampak je še vedno... Pa do sad sam napravio u godinu i pol 108 strana. To možete sve naći na internetu. I ne morate plaćati da uđete u taj website, sve je zabavno. I prva knjiga imate još toliko, znači sve skupa 216 strana za kompletnu priču. I ako ta prva knjiga uspije, onda ću napraviti još 7 takvih knjiga po 216. A o Texas Kidu? Bazirana je na Texas Kidu, ali tih 7 knjiga su sve moja ideja zapravo. Ova prva knjiga je bazirana na kratkoj priči od Macena, ali ja sam anticipirao za svaki slučaj. Ako se prvo jako dobro proda, onda izdavači uvijek traže neke nastavke, kao sequel. Onda sam ja smislio 7 još, ako zatreba. I mislim da će biti dobro. Skratka, tale strip je... To je zapravo strip o stripu, ukratko. Zato što su glavni junaci tog stripa otac i sin, stari poznati strip crtač i mladi strip crtač, koji živi u sjeni svog oca i strašno je frustriran. I treći glavni lik je Texas Kid, koji je lik od krvi i mesa, ali je došao iz stripa. Zašto se to dešava, to morate pogledati i pročitati. Znači, sva tri glavna lika su likovi stripa na neki način i koji se bave stripom. Tako da to strip koji mi onda pruža priliku da opišem čitaocima i nešto što se dešava u mojem kao profesionalnom svijetu crtača stripa. Jer vi obično kad čitate i kupujete stripove, vidite samo kao nekakav fiction, neku priču, bio to western fantasy, ali mislim da niste nikad čitali strip o stripu samom i mislim da će biti zgodan eksperiment koji se čita napeto kao roman zapravo. Da. Spet si malo spremenil stil, večje slike so tako zelo filmsko režirano, sproščeno, narisano. Taj se strip namjenski radio opet sa velikom željom da to vidi netko u Japanu. On je po načinu naracije, broju kadrova po strani i formatu je vrlo sličan mangi, tom japanskom stripu. I upravo toliko ima broj strana, broj epizoda, poglavlja i tako dalje, da se može hladno ubaciti na japansko tržište ako se to desi. Sad ja hvatam veze kako god znam, pošto ne poznam nikog u Japanu, ali upoznajem ljude koji znaju nekog u Japanu. Pa će se možda i desiti da nađem izdavača u nekakvom doglednom periodu i da to objavimo. To mi je stvarno najveća želja, jer sve drugo sam obavio što je trebalo. Tukaj si obdelal našo zgodovino, ta lik Oteta je sodeloval v NOB-ju, bil je partizan in potem šele začel risati strip. In v teh delih, kjer imamo flashbacke, vidimo, da si uporabljal tudi nekatere znane fotografije iz druge svetovne vojne v Jugoslaviji. Da, ova desna je posebno interesantna, jer to su kao, kak se to kaže, suradnici okupatora, kolaboracionisti koji su u nekakvoj mesnici u Varaždinu obješeni i mučeni. A ja to nisam vidio. A to je druga strana kao partizana, jel? Oni su radili i takve stvari, vrlo gadne. Tle imamo, to je pa... Evo kurente. Kelti, tle so pa kurenti, gor, vidite, je uporabil motiv... Da, ja imam paranoju od kurenta. I ja se sjećam jedne scene, onak je bilo vruće, svi smo se znojili. To je bilo negdje u centru grada
i onda su prolazili kurenti s onim zvonima i bla bla bla, i stari moj je mene gurnuo u njih da me fotka. I onda me ovaj jedan uhvatio i ja sam počeo urlati, i to je moment kad sam se, oni su bili onom ovčje krzno, i smrdili su strašno, što je bilo vruće. I ja sam se užasno uplašio, pošto njima ne vidiš lica. Čovjek se najviše plaši onih stvari koje ne vidi, ne? Dobar primjer je onaj, Alien od Ridley Scotta, prvi nastavak, kad ti njega nikad ne vidiš cijeloga, nego samo u dijelu. Ti kurenti su meni bili najveća paranoja tada, i oni su meni baš simbol nečega što je jako, jako strašno i magično i zagonetno i tako dalje. Pa to me i služe, ne, da kao i odagnaju zle duhove i tako dalje, na neki način. Ne? Znači, preporučuješ da naredimo kakšen horror strip s kurenti slovenski? Ba da, to bi bilo zanimljivo jako. Te maske su vrlo originalne i osim ovog dijela Europe ih nema nigdje naokolo, ja mislim. Englezi imaju neki svoj Green Man i tako da, ali to nije ni blizu tako strašno kao kurenti. Naprej, Srce bitk. Ja. 2 albuma sta išla o prvi svetovni vojni. Da, i to je ukinuto isto. Po mojem mnenju mojstrovina. Nažalost, po 2 albumih, v bistvu bi mogel samo še en album biti, ne? Da se ena trilogija konča. 3 albuma bi pokrivala ciklus Prvi svjetski rat. Ja. Tako, potem je drugi... Ali su nakon drugog su ukinuli isto zbog slabe prodaje. Nažalost. Skratka, tu priču sam isto jako volio. Res mojstrovina. To je priča o mladom crncu iz Martinika koji dolazi da se fajta u francuskim snagama u Prvom svjetskom ratu. I postaje na neki način ideolog nove vrste borbe u rovovima. Što se tiče etike i morala. Tukaj si naštudiral vse orožje, opremo v Prve svetovne vojne. Francozi so zelo zahtevna publika, zelo pazijo na vse. In si to opravil maestralno, ampak bila je neka težava z eno čutoro. Nam lahko poveš? Da, to je tog moment kad sam naučio da još pažljivije istražujem dokumentaciju, jer su na nekim francuskim web sajtima primijetili da sam u tom stripu Francuzima, jednom francuskom vojniku sam stavio njemačku čuturicu. S ove točke gledišta to nije bog za šta, ali Francuzi su strašno, oni obožavaju historiju, a naročito historiju Prvog svjetskog rata i napoleonskih ratova, jer su to je dio njihove kulture i tradicije. I strašno vole to skupljati, pažljivo proučavaju svaku sličicu i jako su gadni ako primijete da se napravi neka greška takva. Od tad se stvarno, to je bilo prije 5-6 godina, od tad se stvarno trudim da ne ponavljam takve greške i da jako pažljivo složim reference, sve dokumente i tako dalje. Ali s druge strane, to je dobra stvar. To znači da ljudi primjećuju i da im je stalo. Ja nigdje, osim kod Francuza, nisam imao takav feedback zapravo. Kao ljudima je svejedno, manje više. Jel? Recimo u američkom stripu, šta ja znam, superheroj dođe u neku Čečniju ili u Afganistan i recimo u tom istom stripu su njemu Čečeni i Afganistanci izgledaju isto. Zato što Amerikance uopće ne interesira da li je to tamo, da li to uopće postoji, da li je to izmišljena zemlja ili narod. Tako, to je dio scenarija. Njih interesiraju mala djeca i mali psići. Kad neko u stripu maltretira malu djecu ili psiće, onda se oni angažiraju, onda im je jako stalo. A da se to ne smije delati? To je primjer, kao da, to nije politički korektno. To je primjer dobar, ima legendarni, on je umro nedavno, legendarni crtač američki, Joe Kubert, koji je 96. 7. radio strip veliki koji se zvao Fax from Sarajevo. Po nekakvim faksovima koje Ervin Rustemagić iz okupiranog Sarajeva njemu slao, pa je on sastavio čitav scenario. To Sarajevo, kako ga je on napravio, apsolutno ne liči na Sarajevo. Niti uniforme, niti političari koji se pojavljaju, niti ljudi koji su živjeli u Sarajevu. Niti sam Rustemagić. Apsolutno nema veze, i sam Rustemagić. Međutim, ima tu nekoliko scena koje su svi prepoznali kao vrlo tragično, vrlo
grozno kad mala djeca poginu na ulici ili mali psići i to je kao to. I taj sam Kubert, ja sam bio strašno gnjevan i pošto smo mi bili kao dobri prijatelji, ja sam mu pokazivao da ljudi su i prije rata hodali u Sarajevu u nekakvim prnjama kao i tokom bombardiranja i opsade. A za Sarajevo se zna da je to grad koji ima ono doba kasnih 80-ih univerzijadu, da je bio strašno sređen grad, ljudi su se jako lijepo oblačili i stalo im je bilo da imaju dobra kola, da su žene našminkane, da imaju najbolje cipele i tako dalje. I to kad vidiš da su svi izgledaju kao, šta ja znam, u najgorem selu u Albaniji, a Amerikancima to stvarno je svejedno. I to me onako, taj pristup apatični i zapravo da ih uopće ne interesira šta se dešava izvan Amerike, to isto nisam mogao podnijeti. Mislim, to je stvarno, imaju nevjerojatnu malu opću kulturu i mislim da se to radi namjerno. Još od vrtića, kindergartena, osnovne škole, da se djeca uopće nemaju nikakvu obuku. Moja su djeca tek u 3. razredu osnovne škole u Kanadi naučila pisati i čitati. Sve je bilo fan, igra. I na taj način praviš male morone koji tek kad dođu u koledž onda se usmjeravaju i stvarno uče. Ne? Prije toga, šta ja znam, mali Kanađani recimo nisu učili svoju povijest, nego su učili tko je pobjedio u američkom bejsbol kapu 1926. na primjer. Ali to je tak, to je njihova istorija. I zato promjena mog tržišta dolaskom na francusko tržište sa američkog je bila kao pa ovim ljudima je stalo, ovi ljudi se brinu o nečemu, ne? Oni paze to što čitaju. Ipak je ovo Europa, i to je vrlo bitna stavka. V karieri svoji si spoznal, zdaj, ko si omenil Kuberta, ne? Si spoznal že marsikaterega znanega, slavnega Kojega? Avtorja. Upoznao sam recimo Huga Prata, pa Milaca, Willa Eisnera i to su i naravno većinu ovih modernih američkih crtača, ali ti stara škola, Prat, Eisner i Milaca, to su ljudi koji su mi se jako dopali. To sam gotovo te prašati, kjer su naredili? Prat je recimo bio čovjek koji kad bi se pojavio u prostoriji naprosto je toliko izračio nekako, a bio je mali, ali toliko izračio nekom energijom da je uvijek imao prostora oko sebe. I ljudi mu se nisu usudili da priđu uopće kao ali on je bio veliki lik, stvarno. Hugo Pratt, autor Corto Malteseja. Da. Hugo Pratt je zapravo bio čovjek, upoznao sam ga u Luki 86. kad sam prvi puta odlučio da svoj strip Vam prodam nekom stranom izdavaču. I onda sam ovako na buf otišao u Luku na festival i pokazivao te svoje stripove naokolo. Jedan od ljudi koji je vidio Vama je bio Hugo Pratt, koji me odmah upoznao sa urednicima iz Humanoid Associé, koji su odmah kupili strip i iduće godine ga objavili. Tako da je taj čovjek zapravo izuzetno bitan za moju karijeru. A on je to uradio ovako, bez problema. Jednom rukom grleći jednu zgodnu mladu damu, a drugom rukom kao mali dođe ovamo, a on ti je urednik ovo, ok, čao. I to je bilo to, ali on je to uradio, mislim, onako. Eto. Kaj pa Alejandro Jodorowsky? Taj je najgori lik. S njime sam radio i ne volim ga, ali neću pričati zašto, nema smisla. On je recimo lik koji me užasno razočarao, zato što on ima taj imidž velikog gurua i bla bla bla. Dobro, nećemo o tome. Še kdo od pozitivnih znanih? Od pozitivnih? A si spoznal Žiroja, Hermana? Ne. Hermana znam. S njima sam se viđao često puta na ovim festivalima. On pristao lik. On je rekao jednu prekrasnu rečenicu o Möbiusu. U ovoj regiji svi strašno vole Möbiusa, ja ga recimo ne volim. Ali zato volim Hermana, pošto je rekao jednu rečenicu o Möbiusu. To je bilo još kasnih 80-ih kad je Herman dao jedan veliki intervju za tadašnji magazin Start.
I onda je došla je spika i na Mebiusa i onda je Herman rekao, on je silan lik, on radi fantastične stripove ni o čemu. I to je zapravo esencija Mebiusa. Puno estetike, puno virtuoznih linija, ali nema esencije, nema dubine. To je recimo, njegovi stripovi su jedan od rijetkih autora koji mene ostavlja uvijek vrlo hladnog. Nikad nisam uspio ući, zato što su ni o čemu. Tudi Blueberry tisto obdobje. Blueberry je druga priča, to je divno, to volim. Mebius, ja. To je njegov alter ego. Razumem. Ampak, dobro, Herman je tudi imel svoje zvezdane trenutke, ampak se mi zdi, da zadnji 10-20 let, da je postal on je ipak jako star. manijerističan. Ja se nadam da neću u tom pravcu kad budem u njegovim godinama. To sem obdelal, ta motiv v tem mojem predgovoru. Da. To je ono što ja nastojim da izbjegnem, nastojim da se ne ponavljam. Jedanput kad uđete u nekakvu šemu, neku maniru, samo zato što vam je lakše da recimo jedan pokret ruke nacrtate na dobar, stari, poznati način, umjesto da ipak smislite neki drugi pokret i nešto. Herman je recimo čovjek koji sad ima preko 70 godina i koji jednostavno ušao u neku maniru koja je blago rečeno iritantna. I ja se stvarno toplo nadam da neću i ja tako. Za zdaj ne kaže. Da. Še na koncu, dobil si to veliko nagrado, vitez reda umetnosti. Aha. Kako si se počutil, ko si jo dobil in malo kot tega? Pa mislim, Bodi malo nečimr. ne dobijaš takvu nagradu svaki dan. Ne dobijaš. Francuzi naime imaju jako malo tih odlikovanja. Jedna je taj vitez književnosti literature, druga je legija časti i treći je za zasluge. To dobivaju ekonomisti, tajkuni i tako dalje. Ova što sam ja dobio, to je za umjetnost i literaturu i strašno mi je drago da sam to dobio. Baš smo pričali, Zoran i ja, kad smo bili kod njega danas u gostima, da mene svagdje prihvaćaju bolje nego u vlastitoj deželi. Ali to je onaj sindrom, nitko nije prorok u vlastitom selu, jel? I ja sam se već navikao na to, tako da mi nije, ali drago mi da mi je jedno veliko tržište i država kao što je Francuska, da su prepoznali vrijednosti, da su mi to dali. Vrlo brzo nakon toga zapravo, ja sam službeno dobio nagradu u oktobru prošle godine. Nakon 2 mjeseca me zovu početkom ove godine iz Ulupuha, Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske. Postali ste počasni član Ulupuha, kao, pa dođite primiti nagradu. Ja sam rekao neću. Mislim, mogli su se sjetiti prije. Zašto je Francuska bila potrebna kao inicijator da bi oni shvatili da tu postoji jedan Kordej kojem bi kao trebalo nešto dati. Jo? Sad mi više nije stalo, ali ova Francuska mi je vrlo, vrlo bitna. Eto. Svoje djelo ne trebate nikad smatrati da je za uvijek završeno. Ako postoji šansa, a nekad se desi da postoji, treba ga onda i poboljšati ako je moguće. To sam napravio i sa Vamom, kad je u Hrvatskoj izašao Integral Vama u koloru. Onda sam dobio šansu da ga još popravim, pa sam dodao još isto 5-6 stranica novog potpuno stripa, da rasteretim scenariju, da ne bude tako gust, da diše bolje, to je vrlo bitno. U doba kad sam radio Vama, to su bile rane 80-te, onda mi se jako žurilo da završim stvar i onda sam neke scenarističke stvari preskočio koje su bile logične. Tako da sam i sa tim stripom dobio šansu da ga popravim i da bude puno bolji nego što je bio nekad. Tako da ništa nije nikad gotovo, uvijek se stvari kreću. Jaz mislim, da si naš gost za to dejanje in za vse ostalo zasluži en lep aplavz. Hvala i vama na strpljenju.